for Ahaya GC News, Mima Obibia Akwawa, Ahadia, latest and hot news, and Ena Mede Bremo. I notice when you subscribe to channel area, Bomodia say or subscribe. The other say or click the subscribe button. Now what barely notification. We have a new video be uploaded when the first person I was I become a video. I feel we are now like video give us a thumbs up. Now share my for so now when you be here now who and someone so Ghana be Muharam. I feel Yambura ye and someone abeto ye pnoso. A year a branch bako I a friend of Frank Adani. Now we share and some go ye papa. A year Samira Bawumia and Edukunoye. Dr. Mahamadu Bawumia or to Frank Amaya MPP our person or by president, not just Samira by first lady and Nako and Sembibri, which they say 1 year would for a power one fire Kennedy Agyapong or the Nina to do what they say a brand 1 year presidential prime minister Kennedy Pese with 2 Frank Ama party you may be so just say 1 bopa and 1% when you a year Kennedy Agyapong a year branch here the Musuko a BB and Semunia Koso Nima Samira Bawumia or the Nina Atuja. Na wada and sem do na ra edi ententemara yenko nakachi yenkuti and semaye Frank Adani ehwie gu honom yentie nsem no na me kasa Samira Bawumia mo omo ye wudifo a I am telling you today obi a onim sunsun mu ebia ni masem American wouldn't dey tia show down no bae ye ko presidential primaries no right omo ye de ombe ye bia se nko mbekum Ken Agyapong hey yes Samira Bawumia mo ane Bawumia wouldn't adunsifo ne malamfo adom begu Ghana ha all because of Kennedy but adia ba ko ne say Ken Agyapong no adoya waye no wo yare hwea enye emfa enti the last option a omo ye say omo de be ye ne say wo say Ken Agyapong de pe kasa enti ye be ma no aka kasa asama ebe hye Ghana fo nyina abufuo ama delegate na den ebuafu na mamenkyerɛ wo ye wo ho na kramoni panimpa bi menka region kro wo so nkramofo panimpa o ogorofo no ɛna ofrɛ ye chairman abrefajan ono na reveal eniama Samira Bawumia ne Bawumia mo ye against Ken Agyapong yes ono na o reveal ye say di omo ya ne say omo be ma Ken Agyapong waka asembia ebe ye Ghana fo nyina abufu ama ne ho aye ahi mo hwa babia sidi no ode ne yere no Samira Bawumia obo ye wudifo atrimedemfo say ye hwa omo profile cases a awudisem ne atrimedensem ko ana sa nkrofo miruwi aye no Ghana in the first place anya nipa mama George na ne baba akopeo ne baba akopa ode no na Bawumia ne Samira Bawumia eku no de ye power 2016 na no say we need evidence me say Bawumia and Samira Bawumia ne NPP for say meboa they should go and sue me we dey pursue papa kosu na nya no say dem ra na ya adwuma so mun timi sue we ntide bia sue yes dem go sue me na be da say me ka sabla so fi say meboa eye sue no be sue me o pursue ya me na ba go sue me ma ya ready Omu sue me. Omuntimi. Omuntimi because omu ya wudifo omu kuma kwada no. Bawumia ne wudifo me see omu sacrifice me ba kwabra buadu for power. And that power they will never get it. Nia Frank ikanyina ye no kretrodo Frank bonebo ho bio. I have evidence. Kramoni nkofunu ho. Bawumia ne yiri Samira Bawumia wudifo no akontompofo no akochifo no. Dia no mama ye free I saw them one mo ye lashibi Ofori Atta the funeral home hono I saw dan no na me ba kwabran bodu ni funu da adaka no mu no a ye bie so na akwala ne da adaka no mu no dia no mama ye pia bonten wo mo ye wo funu no ho for about 15 to 20 minutes. I have evidence. I know what I saw in my dream. Ni nyina no conclude bibia mami hu say so this is the reason why a papa we wama ye pia bonte man yiri fulani ni ba no sa slave queen no wama ka efun no ho ade na omo ye and I want answers from them me hear mu ayefi akoshifo ni me enu ho Samira Bawumia fi asese wo bo ni kochidom enya nde wo kan sampa economy anko ye kura no otimi be defend ni kunu na odi atie
President Akufo Addo na cedi no 1.2 and na over 8 years no omo movie cedi no to 4.2, more than 300% increase. Then the dollar to cedi is 5.4. If NDC were managing the economy, then could drew 12 points, baby. President Akufo Addo na cedi no 1.2 and na over 8 years no omo movie cedi no to 4.2, more than 300% increase. Then the dollar to cedi is 5.4. If NDC were managing the economy, then could drew 12 points, baby. Yo. Yeah, Abe. Yeah. So, Osesenka NDC na manage ya. Nka drew saying 12 point something. And there that saying 17. So what we? What was Samira we? The 12 point something no crowd kind. Okay, no crowd. What chum? Yo. President Akufo Addo na na ono an playback na ya bocha no yase wo de wa no don wura ebi nwo nti sa na tie na eno anso ho a mo be kai a Samira Bawumia akọ eyi ase okohia ya papa Alan na yere Frank Abe ye tradition se mukwe yi a na wudi ukun achi a oba no nchia bi won Abe me se Nyankopon anso makoma wa hu ensema meka kire sa afana we wa hu enye papa da bi o mimi bisa e wona ya hwe no momu wa yen ehe tradition na kire sa apart from full of for tradition yana kamfo de ye tradition tesa furani fo na bi o mo tradition tesa so ye furani ni nti so yesa sa na o mo suban te ye furani fo suban very simple. And furani fo suban hey no kasabri onim ponche ne nwan ne ayi nkwaku ne nantwie da wuram abobɔ roba kete bi na ɔmo hyase na Nyankopon ya na ado no waba be pie firi Ghana ha na yɛn so ye ho ama ye ho so na waba be second lady a ade be na obebuo nye furani suban na ode mo nye mistake moti Jubilee House wa na nantwie ya konta na ye president na ye de nantwie edidi Jubilee House grasses no so now you be ba wakopama mama yake Samira na osi upper first lady edi no ebribidi na wotwe mpania no wo fom montie no bio na omo a enama omo so omo de eyaw ene ebufuo ye campaign ebi mo se anye yi a ene ye nko opposition amanse ma ye fo aso ana na wa ope obibi osio ye bu kwasia ye nye say mao na ma mimi sa o opposition a ubenya bibi Oko opposition a wo minister akọ bisani bibi. Oko opposition a wo DC akọ bisani bibi. Intebi ono de wa me. Mera me. Ne ma me. Oni how. Into otchere ko a on de owa huto mu. Inti look sharp. Ananya sa. Ye look sharp. Omo e de ba de enka say e kwasem. Nso emura ye wo me because there's a leader for every generation. Yo, nyoka typical opportunity just Ghana ye muache. In this unia banswa, you don't have anybody in Ghana who be look up say who here bibi. Ko uko position winnim also winnim minister bia because akobisa ne bribi. Uko position winni penim bia wa ba mu akobisa ne na che say omo ata say NDC na MPP no so ba ku nwini a so ba akokọ tena fie boko. Say ana sleeping for kasa. I sleeping for kasa, I sleeping for terms. And about me, he or your queen of sequence. On one kasa bisana kwambia no faso shia doctor and male. On one say doctor no monyom nyamena me kashe na no. Sleeping for mo ye boldo. And no say doctor no monyom. Onti on one ekokope no. Ngumbisa na se onim hajia. Menka idinka nka na oka ho no e ba de se na okokohia ayi male
their aim and say politicians Asia meetings are almost so quasi so sleeping for no more address ya church why I say omo baby enu bi no de kokoshia male so ano monyom ebi mu no mo kama no enu na ya say oyo bi ojo oh madam fuja no nante hu ne nante aya pene nante enu bi na amanfo hwe na Ghana for de ya danso ya na agu abonte ye pe obi amana bedi mampani na wei na nado nem adi hunahuna ya nwine nko akiri o enei mehwe ne video bi am so mo ko kumase yayi o hwe ne mpaboa na o hwe ne genstra bi na o hwe na tade ye hye no na o nante se kafu lam se awurade Ghana yankra ye na o hwe na Kwame bedi akon a very young vibrant man na o nante o se akoya bobra umpe Bawumia nanti umpe Bawumia nanti bi mayenhwe wo de pebi na magana fo nhunu se nhunu nipa ye kwa akoto aba ama no na pana na kwa ameswage na omonhwe mamembo Samira ne videos ni wie aka last video na opposition ne dia ye ko MPP na moti opposition why wo ko opposition dia we na enso opposition wo ko why na ko opposition MPP wo opposition MPP were opposition. Now MPP were cover power. Yeah, sure. Me say people for we am be we no. Samira Bawumia na nim. We di ni. Anya mama George na ba no okun no DJ power. Yeah. My amra na so ebeba so. Okun no DJ power. Na power no mbaje bio me. Monsantie we nso e. Me de me se kra de ma ho me ti kra ne se. Obo they no what's now. Emma Fuladini, Ebay first lady. Hey! Oman can say, do you want me to be you? Oman can say, we need him you. Oman can say, we need him castle. Oman can say, we need him what they are middle age go. I was a baby, I'm free tea. And you know, Bawumia not just a was on your day. Oh, moo. Send your own woman also here day, oh, Ethiopia, oh, wow, and Nidia. Obio feels that what dear own son for tap. Obio feels that, oh, yes, slow. What do you to me, Beshan and Sana? Obia, on my way, Nidia. But what to me share your rally and in the year one fair Nidia Mawon? Yes, Fata. We uncle Alan Kojo Kyeremanteng. Alan Kojo Kyeremanteng di ni sika na ho ode ni nim de e support MPP no na won hefa munim Samira Bawumia na busuanfo ni mo aso ahiafo ma o ahiafo na mo firi ni je betena Ghana ono na mo te la pass be man kwan we benya be ma yes wa sakra niamani that is it wa ye odefo nti ise wo babo ye so dwe ane not be man kwan Musa said, "Yabana no yer be man kwine. Kasi ahodo bena na eba besi no. Samira Bawumia. La pass be man kwine. Kasi ahodo bena eba besi u. What is second aja? Onim rotre loto. Wodim no. Obenim. Mema ye mo wunkuro na atente hu otuatua woto. Second Agyapong ka kire no. O se obie na no wa ware ye begu. Wujira ha won ka wado so ntum. Wonye furari ni. Uye furari ni. Ne Ghana for ya so yesi ya mpefurari ni so obedi yeso wo say ya adehye akanfo adehye furari ni na emedi yeso na wo ya akani na wo be ma furari ni na abedi uso ada ya kwanko asommu ana bone be na yaye furari ni Samira ko kurum mesi ya nya ukurum video mereme nipa no onyanye na oye wi a me ba be ka ho asem me ma Ghana fo bia hunu ukurum wububu ya papa Jojo Tibosu dan tuguo o yo kra papa Jojo Tibosu wo ka obi a omu obi ya ka obi a omu ade ya wo Samira Bawumia wo na wo maame hia ni na ene NPP adawroma wo benya sika ne papa ya na ambassador se Lebanon se Saudi Arabia any of the Saudi Arabia yes o papa ya na ambassador when na this sika ye campaign ma wunya power wo papa be ya ambassador ahiafo ma fura nifo mufiri kurom mufiri Ghana ha ena musia tu ama mojere ya ka obi omu ade abubu ade ana office ya baba jaja mo na ya baba transfer moson sa ya ade shi o akanfo
Yamma ayi nya na pona na omo na mamoka and Bawumia na kasa ekohia nkramofo de Bawumia kan ya west one da video no wahu okohia nkramofo wakukuamo yes Bawumia osunu chief imam hode no kohia nkramofo wakukuam na okakira mo say oye kramoni ntina ye de na banti oba fo nkramofo yampa enti nkramofo na kasa ntoa bamma no na omo nso menya chefa wo Ghana na yasisu amo ache ampa sa voice yes na ye secret and obi record no na wo ye kramoni na Christopher amo nso mote ho na obehwe Christo ni bi o si no religious politics no tribalism ye be ye ne kese akamfo ene kwanse fulani ni ebedi yeso ena Christopher ene kwanse kramoni edi yeso yane nkramofo ya ntebone wo Bawumia wana wakokwa akofa aba ya kachire wo said the issue of tribal and religion emwa ena moan kasa mode tribal munim se Kennedy Agyapong Agyapong na moye no ena wutimi kogina NAPO wutimi kogina ohene mpawanim kramoni panimpao wutimi kachire ne say I have been selected partly because I'm a Muslim. So I'm selected because I'm one of you. Look at what will benefit our people. Let's look at what will benefit our people. I have been selected partly because I'm a Muslim. So I'm selected because I'm one of you. I'm not representing myself, I'm representing all of us. So please support. Let us make a difference in Ghana in our generation. Yo. Say what? Or say I am not representing myself. Yeah. I am representing you. I was selected because I am a Muslim. I am representing you, Muslim. I'm not representing myself. Let's make a difference in Ghana. We a Christoni, a Christopher for Monsore. But my office I papa woni trim. O ye nipa bonfo trim for. Munim wa mo hwe na. Mo hwe ba bia sidi no nenam. Mo hwe ba bia sidi no. Ode na yere no. Samira Bawumia. Obo ye wudifo trimedemfo. Say ye hwe omo profile cases a awudisem ne trimedensem kwana sa nkrofo miru yi aye no Ghana. In the first place, anya nipa Mama George na ne baba akopeo. Ne baba akopa ode no. Ena Bawumia ne Samira Bawumia eku no de ye power 2016. Na no say we evidence. Me say Bawumia and Samira Bawumia ne NPP for say meboa they should go and sue me. Would you pursue papa? Kosu nanya no say dem run na ya adwuma. Don't ntimi sue nti da bia sue. Yes, don't kosu me na be da say. Me ka sabla so fi say meboa. Aye sue no be sue me. O pursue sue ya. Me. Na ba kosu me, my ready. Omo kosu me. Omo ntimi because omo ya wudifo omo kuma kwada no. Omo kuma ma George na ba for power. Wo ye Ghana ni na wutie me tie na tie ni ye. Bawumia ne Samira Bawumia ekuma ma George na ba for power. Efro hede Bawumia ye. Hede Bawumia ye. Samira Bawumia. Hwe papa George Otibonsu. Sanya se ye papa George Otibonsu ye be ma kasa bre nko nwu ye. Ye nko dwiri ne dan. Eti Bawumia na Samira Bawumia. Where adwen papa woni trim. Now Ghana ye po kandini papa mana bedi Ghana so a awudifo atremedemfo anyafo ma a mo brother akromfo obi say yenjai I say ya Reagan say please can you stop that because of God. Why? Please it's an opportunity for her. Please I'm not supporting her but please why opportunity Gyamfi Ghana she wudini ni say wouldn't the tia to abati Trump. Sorry, wouldn't the tia to abati Harris. Let me tell you, in the first place, Nami Minimsa Harris was leading. Abe me no nyina na call program. Ana mi bisa opening pa bi meboa. And in summer opening no reveal kire me no. Hey! And on the moral grounds, Trump stand for God. Fighting for God. And Harris in other circumstances no all fighting for the other social vices. Sebe ya ebe promote. Yeah. That woman secret no reveal kire me no na akwaya se bola suja. Trump be win at the end hands down. After that revelation, after say woman no can answer no kire me na say Trump has won.
And a Christopher wa American nyina fam sorry gyinaye. Na mo Ghana fo a mote wa Christopher mote wa mo yedai. Wo do Nyankopon wa yade Nyankopon achiwade a epoman Samira Bawumia no Dr. Mahamadu Bawumia na naro dan Akufo Addo akwaje hu sika na wo ye Kristoni wo ye sofo na wo soso yankoto aba mamo wo timi sori nyina Christ wo ye kramoni korambe mu na ye ka kira se achiwade a epoman yansoso wo man mu wo ye traditionalist ntwroya mpanimfo asem ben ana panimbe na ma kwan se sa achiwade o eboman no yansoso wo Ghana enya no na Bawumia esoso ono wakapre. We should speak the truth. Ghana belongs to all of us. Yam prema yam fa Ghana nsha awudifo atremedemfo nipa bonfo Samira Bawumia no Dr. Mahamadu Bawumia nsa me say now to December 7th ye bema Ghana ni yabunu no yes omudi mrika na ebeko ye bema yensuro bia o opposition omudi yensuro me say yensuro bia wo Ghana ho the only thing wo see ye beku na bo batimi akume na okumi obakire bo chama running si awuko Professor Benso ngui Dr. Kwame Nkrumah ngui emisata ngui na hwan na bachire bo ni Frank ikanyina ye no kretrodo Frank bona bo ho bio numre kra no Kweku Annan program so saa osofu na ye friend Saint Sack no oba so Kweku Annan friend no e wo program no so de Frank ikaya ya me bakwa brambo adu wo ho asem Papa na beki can send say repeating the same thing ni bio. Wa ma bo boss wo ama. Mani agiye. Frank ni o kan no kre. No evidence. Wo abe wo kan no. I have evidence. Yes. Kramoni nkofunu ho. Kramoni won nkofunu ho. Bawumia ne yiri Samira Bawumia wudifuo no akontompofuo no akohwifuo no. Dia no mama ye free aso dem wo no ye lashibi. Ofori Atta the funeral home honomo asodan no mu ana me bakwa brambodu ni funu da adaka no mu no ye bie so na akwala ne da adaka no mu no dia no mama ye pia bonten wo mu ye wo funu no ho for about 15 to 20 minutes yes enti Jai Frank no fro wadaroma na wo se Frank ni evidence me as a mother me wo me ba no edu ho a me Nye koso ene nye meka. I have the evidence. Yes. Makase de bia me da yeso me fe ni agro. I know what I saw in my dream. Ni nyina no. Sha sa de na koso no. Sha ne ma chese ye can me know how to put it. Chese conclude bibia. Mami hu say so this is the reason why papa we Wama ye pia bonte man yiri fulani ni ba no sa slave queen no wama ka efun no ho ade na omo ye up to now minim and I want answers from them me hear mu ayafi akohwifo ni me enu ho Bawumia ne yiri ho awudifo ne ho me see omo sacrifice me ba kwabra boadu for power and that power they will never get it they will never get it oh Bawumia. You will never sit on that seat. Our Jubilee House. So far as I live, Bawumia, now want to mention kumi da. That's how I make a DNA meku. Nama sit on it. You can really? Never on it. Anya Juma. Never. Ebe we kuma mentu we kunza ka. Abe me dey wa me ntiase. Wasi anya se adwuma ni mintumi nyo. Anya se adwuma ni mintumi nyo. Omsimi ye fulani ni ba. Anya bia me bisa Ghana fo nyina se. Samira Bawumia. Wonu no oba be ye adwuma na se president ana. This is the question. Obi atu abama no. Obi ayi the flag bearer. Say, wonu na wo ba be ye, you oba ye the next president in Ghana na say, ye kan say, ye ntu abama na na. Adwuma be no ka ho asem. Wo kro no kra no say Ghana fo bi mu chimi asem kan which of course it will never come to pass. It will never happen. Say wo kro be ye president ama wo why a first lady da ensi ba asem kan ban posa se Ghana fo bi chimi ana say omu ko wiem na say wo kro no wo kro kontomponi wudini no
be president krana wo Bawumia Samira Bawumia wo na oba be ye adwuma na enti di adwuma na o ka se nyese adwuma ni mintumi nye o enye se mintumi nkase o enye se adwuma ni mintumi nye adwuma be na Ghana for de ahya wonsam obi afa otu ama wo se be ye adwuma bi ma Ghana for wo kru ye president na wo ye hwan se wo na wo be ye adwuma bi ma Ghana for enti oba no oni ni kru nyina nu boni amoma bobodam ana omu gyina platform so ana omu keka nkwa siasem ne ajimisem Fulani ni ba Ghana for so omu hia wo pese wo ye first lady go back to your country na kwa politician bi a wo fu sa dachi bi obetuma ye president na kwa ware no na kwa ye first lady wo ho Ghana for hia wo pro mpo we don't need you kwa siasem kwa yenka sie pe slekwe bi amena bedi Ghana for so yenka sie pe Fulani ni ba wudini a mo sese nkrofo Agyapade yenkukrum poni na ye besoa wo medi yempo na wo se nkrofo Ghana for Agyapade pre Agyapade afa yensa ase afa wo fri wo krom wonu ni gya hwanu mo Fulani hwanu mo ba no wo du asase bi bae wo no wonni ne wo se nwa kwasiafo mo di asase bi bae anya adia so na yesen ama mi ni areho for the rest of my life. Now, Ghana, we shall see and we live to see. What see a war? Abe, mammy, from Anusi, I mean, shroud. Yo, bye bye. Abe, do I want to Mama Georgina? Ne baba kupo, ne baba kope. Na Samira Bawumia ne Bawumia, my friend Yankupanim, Mutumia mope. More battery or more massing. Mede minimum Yamona may check it. Yanona may check it. Want me on Kumo Bow. Obi baba kope na mokum no for power Samira Bawumia he abe Ken Agyapong showdown no ma menkyere wase na me kasa Samira Bawumia mo omoye wudifo a I am telling you today obi a onim sunsun mu ebia nim asem American wouldn't dey tia showdown no bae ye ko presidential primaries no right omoye de ombe bia se nko mbekum Ken Agyapong. Hey, yes, Samira Bawumia mo, ane Bawumia. Wouldn't adunsifo ne malamfo ade ombegu Ghana ha. All because of Kennedy. All because of Kennedy. But adia ba ko ne se Ken Agyapong no. Adoya wa ye no. Wo yare hwe ya enye. Emfa. Enti the last option. A omo ye se omo de be ye ne se. Wo se Ken Agyapong de pe kasa. Yeah. Enti ye be ma no aka kasa. Asama ebe she Ghana fo nyina abufuo ama delegate na den ebuafu na ma menkyere wo ye wo ho na kramoni panimpa bi menka region kro wo so nkramofo panimpa o ogorofo no ena ofre ye chairman abrefajan ono na reveal eniama Samira Bawumia ne Bawumia mo ye against Ken Agyapong. Yes ono na o reveal ye say di omoya ne se omo be ma Ken Agyapong waka asembia ebe ye Ghana fo nyina abufu ama ne ho aye ahi na ne campaign na waye no ni nyina be say die minute. Yes entity ha sa man no me na me send sika de man no before we are able to break that me send 30 million honorable Kenya we obi anya we eye between me chama abrefajan ene kramoni na ofreye no 30 million ene send the man no just to break eniama Bawumia ene Samira Bawumia eye and eye no yonkon kramofo no bi a omo ho Ghana ha ebi mu free Beni baye Niger ebaye ebeye sa na ema no I sent me na me send 30 million ena ode ye adoye sade ebeye aso omo yempa entimi ha Ken Agyapong eno na ema Ken Agyapong kwa ka showdown enu mpo nti obra Ken Agyapong ka showdown no look at the way Ghana for bufu ye delegate bufu ye Ken Agyapong say party and then watimi akasa tia na nado and then omu party no look at it enti ehono and ye fast because na mala na dikia ka kire ye kramoni pani no wadi kia ka kire enti ye ba say say anya very careful ya no besom
and I started say the showdown no create some excitement. Hey, that showdown no cry free. I am telling you, Mrs. Sikano mena me send here 30 million. Bisa chame abrefa jan. There are many things here. Me to me can yeah, ye jina ho ye without even the notice of Kennedy Agyapong. They try say nkomode let be bekwa akoma Kennedy Agyapong. Etin ko bie ma pen kana ni nyina be franco hu hwe. Yes, I'm telling you. Samira Bawumia, they are very wicked. Me say through that, until I don't ever ma showdown by so popular, and I share that creative idea ma showdown until we cry air to one day. Now I try who showdown until we are there now. Per you promote to now man for ta now I showdown and ever ma showdown no you turn on negative to positive. Ever so popular. That is where it was coming from. Mamene ya papa otibonsu ending komo papa we de menyana no. Ananso ye hiansam bi kakra babua yen na dwumedi akọ nanim ya majo ya medio na umpomu ya de Ebeneza dodma biduni yete unka cha yafi wo ebene de hey yiwu yo papa boneso yiwu mo we de anya bone me ha kakra enanu a woni mekasa say yema 1 week pani say e ko 3 weeks o yente hwe na abe enipa hodma eden bia ne papa penyin a woni ne kasai ni oka na wa hwe ya na akoye mark biso ato ho ma ose wo na bia yedeksham ra yebeka hosem ya fo hosem ra so yebeka hosem eno na amama mi hu nie yimre na unia pesa frame last week ena esen kam gimi muaye no so o kukuma se abasara de kuma se kokoye rafe na obo isi no from se oba na o sa ko takra de enti up to now me kase me hu na me boa hey me kase ya tu abaye wi o ababe o mu dia brother bi unyamya kano o se opanyina won ne kasa no o ka se omukọ adusifo omukọ esusu Kennedy obi antmanya ne hwe me boa ai so onya Kennedy enua dabi so okogyina mu ekuma Kennedy me boa sanatie nti die nyamya ka se sebi obi hira no nipa dese ne untimi ne hwe mo nti me de mini eni da so ewo nipa dese ne mu se de o kan Mika 75 Bible mu o catch us empone ntu nipa so nipa be do hwamo no enka me de to so enka sebi o umetra brochire nko ye adwuma ma obi nsore ya sebi o asase na obu dan wo so no enyini din mu na se media de bia me ka se Kennedy Agyapong ntina se de o mo tra Kennedy Agyapong sa na o mo tra me Samom yeah amwa try won so eso sa ni na ewo nyame nsem minim se en krono ebedadi ebe ka da kokwa na mi ato abana ye nyina bi hu di nyame be yo akas makra nyame be to mo obi asoro nyimo no ndiram unia ba ochina na me shia no ntimi jenu ya me fro mate me no kase kwa o chance to cry okay mate o chance ye ko yo radin sha na onka why ya dase and number 2 they wouldn't kase if any say oh Frank Daniel. Oh, da. Hey, Frank.
Daddy Pacho, the bro, buy Mama salad. These are the boys now. We said the boys are saying go uncle who did two something. But yeah, channel my wife. Mate, dada. Yes. Ampa. Yes. Why? Eje da se erade mbo ho ban na ohwe nyina yeso why. Enti bibia na na. All right. Good night. Bye. Another hono. Abe se wa hunu. Wunim se mamem set this record straight. Se Samira Bawumia ene Dr. Mahamadu Bawumia. Omo ayo omo adwen se KiII Agyapong de omo be breaking it down. Hey. Yes, I'm telling you. Say, even though honorable Kennedy campaign mom cross. Yes. Mama ka samba KiII Agyapong wa hunu. Ba bia Nyankopon hira na du no. Nipa oba wo ntumi nye ne hwe. Eno nti na KiII Agyapong wa survive. Bia ya ye KiII Agyapong de ebe ye bia so mpeso omuku no omu ntumi. Na say ye mesi abe ya asofofo nkramofo omo hunu mu omo na omo fra ye o wo da pa ma MPP fo ntrai hwe ombe fra ya boy amane enti ene move MPP fo be ye bia no we know that is why I used to dare them me ka pempenes ni pay won say maka say ma bia be challenge me da bisa ho say ya to abawie e ba de say na mukoko bubu ya papa jojo tibonsu dan ya papa jojo tibonsu wa hunu odo a owade ma NPP no abe mi hu bi da even issue nu ba ya me call home person daddy o ma mi mulo news no se Frank Dabi me de asem na to mampani dada Akufo anim me mpese NPP party ni be na nim begu ase we nyina chi na Samira Bawumia na ma mobilizing military from the Jubilee House akwa say papa idan na senkanya nyame ne kura papa ya abe ahemache wano block obi kura betimi aka na no aduro. Yes saade we yes no obi koton no oton nioma ena ese jama ne nioma no hwe egu ye osuro se okofia ni wura ebe hanu ma yeso okonu medrewu abe yakura se yekokurum oba ba kan usika na $1 be free so I best attire calculation just $1 over your calculation with tribu ba ya oshishi so obi ba ka wana sa nkoda bi ba ka de wa ubesi atia no just $1 na ya gwiri wo dan 10 atoaguo na yese anoma no ne ntakra ne man yakese so omo pese omo break it down the feathers around Kennedy Agyapong Agyapong I've been very consistent. What does say KiII Agyapong or campaign ma NPP? What does say on campaign ma NPP? I still stand for KiII Agyapong. Now 2024 MPP lusu 2028 we are going to take the party. Mampani dada Akufo MPP party no we are going to rebuild it in 2028 and we are going to take power. Sise omuhia obia obema party na ya kondoka. That is it. Yes, I do forget it. That is it. You waiting for winning and some Frank Adani edi atudradema Samira Bawumia on a Dr. Mahamadu Bawumia the one year ngina what is handsome ngina aba betuja. Meka say so when you subscribe to channel idea Bawumia say over subscribers and say hadie latest and hot news and kwa Aremeyaw Bremo. Averi like if you like the video na fe share ma of frosona when you be here na wo hu nsem yakoso e Ghana memoir. Also betimi atchere wadwen afa eye ensem we nyina ho e comment box ni mu mobeti minkabio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.